من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ به الحسنہ یسمیون امتی یس جامع الحدیث بجبارہ سندر یہ حدیث مبارک بودن وول 24 ماہ رمضان صدر کیا بودن وول 25 ماہ رمضان صدر کیا بودن وول 26 ماہ رمضان صدر کیا بودن وول یس امی کتاب ہند اخ حرف چھ تلاوت کران اکہ حرف بدل چس اخ نیکی لکھن پروردگار والحسنت بعشر امثالها میانیو امتیو کم از کم چھوئے کس نیکی 10 گن بڑاون پروردگار توی بوزو وارو ہوش و حواسان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چھسو نوانان ولا اقول الف لام میم حرفن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چھسو نوانان یل توی قرآن مجید کھولو سورہ فاتح پت یل توی سورہ بقرہ رگیو تلاوت کرن توی پڑھو الف لام میم یل توی الف لام میم پڑھن وال بنیو یسنو توی زین سندر آسی گو اک حرف ولیکنی اقول لکم الف حرف لام حرف میم حرف یل تو الف لام میم چھو پرن وال بنن الف شو لکھن الگنی کی پروردگار لام شو لکھن الگنی کی پروردگار میم شو لکھن الگنی کی پروردگار مانے گو یل میون امتی الف لام میم پڑھن وول نام اعمال شس ترہنی کی لکھناون پروردگار تلسا از کریو جامع الحدیث بج بیارا سندر توی پنی جائے کلکولیشن پنی ذہن سندر یل بو سورہ فاتح پیٹھ پڑھ سورہ ناسستام قرآن مجید کتے حروف چو قرآن مجید سندر اکس حرفز بدل چھو میں 10 ثواب لکھناون نام اعمالس پروردگار اوی فرماون سورہ بقرہ اندر رب دپن ون ہوئی یت قرآن مجیدس پر کم چھ پوز ایمان آنن ویل کم چھ دعویٰ چھ میتے دعویٰ چھ چیتے دعویٰ چھ سائر نہیں مگر الذین آتیناہم الکتاب یمن نکر میں کتاب کراتا یترتس من ست بون کنس پکنچ یترتس من ست میں چھون کنس اجر الثواب لکھنیون کوتا چھ لکھنیون تیو کرن واضح حدیثن فرمون الا الصوم فانہو لی وعلا عجزی بہی پرت کن عمل چھ پروردگار باون 10 گن پیٹ 7 گن تام یستی عمل سکرن چھک زندگی اندر کم از کم چھ 10 گن چانی نیکی تمیانی نیکی بڑاون پروردگار یوتا اخلاص آسی ویجباری کس مسلمانس زرپاری کس مسلمانس دچن پاری کس مسلمانس خوری پاری کس مسلمانس امس شو 10 گن علاو یوتا ثواب تو یوتا عجر لکھن امسنز عمل بجا ان پت پروردگار کنش لکھن 200 گن 400 گن 500 گن 600 گن 700 گن مگر یس ماہ رمضان انک ثواب کرن پروردگارن واضح یہ تیت میں ون چیون نفل پڑک تو فرضک ثواب فرض پڑک تو 7 فرضن ہم ثواب میانو عزیزو میانو شفیقو حدیث مبارکن چھن پانوین ٹکراؤ گسان حدیث مبارکن چھن پانوین تضاد اوی چھو علماء لکھن
یہ چت میں ون یون نفل ہسا چھ فرضس برابر فرض ہسا چھ 7 فرضن برابر یہ حدیث چھن اترن محدثین نزدیک ات حدیث شیخ کلام صدر کمزوری کیا صحیح احادیثن اندر آو بیان کرنا ماہ رمضانک اجر تھو پوشید پروردگارن دپنی چھ میانے خاطر روزن رات شب بیدار دہس روزدار یہ میانے خاطر معلوم سوزن یترتس پنہ خاندارنہ دپن چھس 19 یا 30 دون چھ روزن روزدار اش 2 ریت گمت خاندرس اش 3 ریت گمت خاندرس خبر روحانی طور مگس میون روز متاثر لہذا چھس دشوئی باز اتفاق کرن یہ ریت گزارک ث پنس مالنس اندر میانہ روزداری گوسن ث یت آسن پتہ کن قسمک اثر پیون ام کر دہس 14 گھنٹن تھک برداشت پتہ آیس تاخ شب ون چھن تاخ شبی اوت کرن کی ون چھ اکثر نوجوان 10 شب کرن پڑھو الحمدللہ یمو ام خطر محنت کر تمن کریو مبارک اک زمانہ اوس یل کشیر اندر کنسپٹ اوس 5 شبن ہن یل کشیر منز صرف 27 شب کرن پت کر محنت مسلمانو یہ منہجن ان خطر محنت کر یہ جماعتن ان خطر محنت کر یمو علماء کرامو ان خطر محنت کر تمن دین امیک جزائے خیر دنیا و آخرت سندر پروردگار الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ وصحبہ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها ألا وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله تعالى وتبارك في الفرقان الحميد والقرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بالشق تمرة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل قيامنا ودعاءنا وركوعنا وسجودنا وتلاوة القرآن اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم ارحمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا
اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة دائمة في الدين والدنيا والمال والأهل والبدن رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين بازا ہر آنچ ہستی بازا ہر آنچ ہستی بازا گر کافرو گبرو بت پرستی بازا گر کافرو گبرو بت پرستی بازا این درگہ ماں درگہ نا امیدی نیست این درگہ ماں درگہ نا امیدی نیست صد بار اگر تو بشکستی بازا صد بار اگر تو بشکستی بازا واجب الاحترام صدر محترم جمعیت اہل حدیث تحصیل بیجبیارہ و ناظم ضلع جمعیت اہل الحدیث ضلع جمعیہ ناظم تبلیغ جمعیت اہل حدیث تحصیل بیجبیارہ خطیب محترم مسجد شریف آدھا سامین محترم و مکرم اللہ بدرگ برتر سندن بے شمار حمد و ثناءن حمد و تعریفن سۭتۍ تمام پیغمبران اعظام علیہم السلام کن درود و رحمت درود و عظمت درود و برکات بالخصوص یہ میں امت کے سردار و سربراہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کیو اخری لمحات و لحظات و منز دہو منچ آز گزرن یہ میں اس منک تام روز تھائی صدقات کر خیرات کر قیام کر تلاوت کر فیضی کر سخاوت کر دعا کر اللہ تعالیٰ اس مانگو پروردگار یم سائن تمام اعمال کر پنے دربار قبول آمین یم بیمار اللہ تعالیٰ کرن تمن شفائی کاملہ شفائی عاجلہ یم قرضدار سانس قرضس کرن نخوت پروردگار یم گبر پڑھت لکھت بے روزگار یمن کرن اللہ تعالیٰ حلال روزی آتا نڑ مزورن تاجر پیشن زمیندارن نانگارن کرن پنی ڈیر سیر ذات پاک حضرت اللہ جل شانہ یم یت مسجد اندر تعلیم اسلام اندر معتکف اعتکاف کرن ول یہود اعتکاف کرن قبول پروردگار یمو دعا منگ ملت کے حق تمن بخشن بدرجے اجابت واتنائن تمن سارنی دعان حضرت اللہ جل شانہ مسلمان اگر یسم چھ زندگی منز بگس روزن ہمیش کامیاب تیل چھ تمسن خطر لادم سورہ فاتر کس یت آیتس پیٹ عمل پارا سبد یس میں آیت کرتا ہے برحکن تلاوت شاید آسن کہن جامع اہل حدیث
بجبارس اندر محت یس نہ یژھان آسہِ بہٕ گوٚژھُس زندگی ہندس پرٛٮ۪تھ کُنہِ قدمس پٮ۪ٹھ گژھُن کامیاب سٲری چھِ امیُک متلاش مےٚ گوٚژھ اللہ تعالیٰ کامیٲبی تہٕ کامرٲنی سۭتۍ کرُن ہمکنار رۄبس چھِ أسۍ زارا پار کران ہمیشہ پروردگارا میٲنۍ زندگی لٲگۍ زِ بال بچ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چھُ یژھان مےٚ گوٚژھ زندگی منٛز سکون امن شانتی فلاح بہبودی خیر خواہی بہی خواہی تہٕ کامیٲبی حٲصِل سپدٕنۍ تیٚلہِ چھُ رۄب دپان ترٛےٚ اوصاف اپنٲیزیو تُہۍ پننہِ زندگی اندر یِمے ترٛےٚ وصف کرٕ بہٕ تۄہہِ برونٛہہ کنہِ بیان رۄب دپان گۄڈنیُک وصف گژھِ ؤری کِس ؤرِیس آسُن نہ صرف ماہ رمضانس اندر رب فرماون ان الذین یتلون کتاب اللہ بے شک یم لوگ اللہ تعالیٰ سندِ کتابہِ ہٕنٛز چھِ تلاوت کران آز چھِ أسۍ سٲری کران پٔرِو الحمدللہ اڑیو آسن زٕ گردان کٔرمٕتۍ اڑیو آسن ترٛےٚ گردان کٔرمٕتۍ اڑیو آسن ژور گردان کٔرمٕتۍ مگر رۄب چھُ پسند کران یہِ گژھِ آسُن ؤری کِس ؤرِیس امہِ کتابہِ ہٕنٛز تلاوت کرن وول کیازِ یم تہِ نیکی دُنیاہس اندر چھِ یوٗتاہ ثواب تہٕ اجر قرآن مجید کِس تلاوتس چھُ شایدٕے گژھِ تۄہہِ اسلٲمی اعمالو منٛز بیٚیہِ کانٛہہ عمل تِژھ نظرِ یوٗتاہ اجر تتھ آسہِ یتھ برابر شایدٕے گژھِ تۄہہِ کانٛہہ عمل اسلٲمی اعمالو منٛز نظرِ یتھ اجر آسہِ قرآن مجید کِس تلاوتس برابر قرآن مجید چھُ 30 پارن پٮ۪ٹھ 114 سورہ مبارکہن پٮ۪ٹھ اور قرآن مجید چھُ واریاہن حروفن پٮ۪ٹھ اسہِ آیہِ بشارت دِنہٕ ژےٚ تہٕ مےٚ بشارت دِنہٕ وول چھُ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تُہۍ آوے اجتماعس بہٕ چھُس بولان تُہۍ آیوا دُکان مؤخر کٔرِتھ پنُن کاروبار مؤخر کٔرِتھ غرض کیٛاہ چھُ اجر و ثواب گژھِ دیُن ذاتِ پاکہِ حضرت اللہ جل شانہ یہِ چھُ ضروٗرت یہِ چھُنہٕ ژےٚ یوت یہِ چھُنہٕ مےٚ یوت یہِ اجر و ثواب چھُ موٚنگمُت رۄبس سانیو بڑیو انبیاء کرام صلوات اللہ تعالی علیہم اجمعین اور یہوے اجر و ثواب چھُ موٚنگمُت رۄبس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وۄنۍ یُس یژھان چھُ مےٚ گوٚژھ آسُن نامہ اعمالس اجر و ثواب تٔمِس کیٛاہ چھُ وننہٕ یِوان گۄڈنِچ عمل کٔرزِ زندگی اندر شروع زندگی بر روزِ تلاوت کرُن کیازِ اتھ عملہِ چھُ یہِ وعدہ من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ الحسنہ یُس میون اُمتی یُس جامع الحدیث بجبارس اندر یہ حدیث مبارک بودن وول 24 ماہ رمضانس اندر کیا بودن وول 15 ماہ رمضانس اندر کیا بودن وول 26 ماہ رمضانس اندر کیا بودن وول یُس امہِ کتابہِ ہُنٛد اکھ حرف چھُ تلاوت کران اکہِ حرفہٕ بدل چھُس اکھ نیکی لیکھن پروردگار والحسنۃ بعشر امثالہا میانیو امتیو کم از کم چھُ أکِس نیکی 10 گن بڑاون پروردگار تُہۍ بوٗزِو وارٕ ہوش و حواس سان بہٕ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چھُسو نہٕ ونان ولا اقول الف لام میم حرف بہٕ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چھُسو نہٕ ونان ییٚلہِ تُہۍ قرآن مجید کھوٗلِو سورہ فاتح پتہٕ ییٚلہِ تُہۍ سورہ بقرہ رٲگِو تلاوت کرُن تُہۍ پٔرِو الف لام میم ییٚلہِ تُہۍ الف لام میم پرن وٲلۍ بٔنِو
یسنو توی زین سندر آسی یہ گو اک حرف وَلَكِنِّي أَقُولُ لَكُمْ أَلِفٌ حَرْفٌ لَامٌ حَرْفٌ مِيمٌ حَرْفٌ یل تو الف لام میم چھو پرن وال بنن الفس چھو لکھن الگنی کی پروردگار لامس چھو لکھن الگنی کی پروردگار میمس چھو لکھن الگنی کی پروردگار مانے گو یل میون امتی الف لام میم پڑھن وول نام اعمال شس ترہنی کی لکھناون پروردگار تلسا از کریو جامع الحدیث بچ بیارا سندر توی پنی جائے کلکولیشن پنی ذہن سندر یل بو سورہ فاتح پیٹ پڑھ سورہ ناسستام قرآن مجید کتے حروف چھو قرآن مجید سندر اکس حرفز بدل چھو میں دہ ثواب لکھناون نام اعمالس پروردگار اوی فرماون سورہ بقرہ اندر رب دپن ون ہوئی یت قرآن مجیدس پر کم چھ پوز ایمان آنن ول کم چھ دعویٰ چھ میتے دعویٰ چھ چیتے دعویٰ چھ سائر نہیں مگر الذین آتیناہم الکتاب یمن لکن میں کتاب کراتا یترتس من ست بوون کنس پکنچ یترتس من ست میں چھوون کنس اجر الثواب لکھن یون کوتا چھ لکھن یون تیو کرن واضح حدیثن فرمون الا الصوم فانہو لی وعلا عجزی بہی پرت کن عمل چھ پروردگار باون 10 گن پیٹ 7 گن تام یستی عمل سکرن چھک زندگی اندر کم از کم چھ 10 گن چانی نیکی تمیانی نیکی بڑاون پروردگار یوتا اخلاص آسی ویج باری کس مسلمانس زر پاری کس مسلمانس دچن پاری کس مسلمانس خوری پاری کس مسلمانس امس چھ 10 گن علاو یوتا ثواب تو یوتا عجر لکھن امسنز عمل بجا ان پت پروردگار کنش لکھن 200 گن 400 گن 500 گن 600 گن 700 گن مگر یس ماہ رمضان انک ثواب کرن پروردگارن واضح یہ تیت میں ون چیون نفل پڑک تو فرضک ثواب فرض پڑک تو 7 فرضن ہم ثواب میانو عزیزو میانو شفیقو حدیث مبارکن چھن پانوین ٹکراؤ گسان حدیث مبارکن چھن پانوین تضاد اوی چھو علماء لکھن یہ چت میں ون یون نفل حسو چھی فرضز برابر فرض حسو چھی 7 فرضن برابر یہ حدیث چھین اترن محدثین نزدیک ات حدیث شیخ کلام صدر کمزوری کیا صحیح احادیث اندر آو بیان کرن ماہ رمضانک عجر تھو پوشید پروردگارن دپنی چمیانے خاطر روزن رات شب بیدار دوہس روزدار یہ چمیانے خاطر معلوم سوزن یترتس پنی خاندارنی دبن چس کنترانیا ترہم دون چھ روزن روزدار اش زیرت گمید خاندرس اش تریرت گمید خاندرس خبر روحانی طور مگز میون روز متاثر لہذا چیز دشوئی باز اتفاق کرن یہ رت گزارک سے پنیس مالنس اندر میانی روز داری گسن سیت آسن پت کن قسمک اثر پیون ام کر دوہس 14 گھنٹن پھاک برداش پت آئیس تاک شب ونچن تاک شبی اوت کرن کی ونچ اکثر نوجوان 10 شب کرن پڑھو الحمدللہ یمو ام خطر محنت کر تمن کریو مبارک اک زمانہ اوس
یل کشیر اندر کنسپٹ اوس 5 شبن ہن یل کشیر منز صرف 27 شب کرن پت کر محنت مسلمانو یم منہجن ام خطر محنت کر یم جماعتن ام خطر محنت کر یمو علماء کرامو ام خطر محنت کر تمن دین امیک جزائے خیر دنیا و آخرت اندر پروردگار مگر ون چھو مزید محنت کریں جامع اہل حدیث بجبار اندر نماز پڑھن والو انچو مزید محنت کریں اگر یتسن چھو مکمل سنتس پر عمل کریں تیل چھو نہ 5 شب کریں کیا تیل چھو 10 شب کریں کل شب اصل چھو سنت یہ اذا دخل العشر الاواخر مین گوبر تھاون یاد اذا دخل العشر الاواخر یل ماہ رمضانک اخری عشر اوز داخل گژھن کیا اس کارن چانت مین دلک قرار چانت مین چشمن ہن شہجار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گوڑنش کام شد میزرہو کمر بست اس گژھن ہولس گنڈن آو سو عشرہ یت عشرہ سمجھ میں چاکو چوبن چروزن کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ چانت مین موج ونن گوبر تھاون یم فرمانیات چانت مین موج ونن تمس ناو عائشہ تو شو پڑھن رضی اللہ تمام مشرب گومت زور پڑھو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماون کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد اس یت اخری عشرس من سٹھا دیاد محنت کرن ما لا یجتہد فی غیرہ یہ محنت اسنا باقی ایامن تو باقی راتن اندر تو باقی عشرس اندر کرن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گوڑنچ کام کیا اس کرن شد میدر ہولس گنڈد پنیس پشت مبارکس سہارا دیون کپڑ اس انن یت پٹ آز بیلٹ چھ گنڈن پروردگارہ یمن ڈسک یا باقی بیماری تمن کر شفائی کاملہ تمن کر شفائی عاجلہ یم کرسین پٹ نماز پڑھن پروردگارہ تمن کر شفا آمین یا رب العالمین ام پت اس ہول گنڈن پت کیا کرن کام وَأَحْيَا لَيْلَهُ اخری عشر چن تمام راتن مز روزن بیدار کیا اس روزن گو اصل کیا چھتل اصل کیا چھتل 10 شب کرن ونی ایسے پانے ہوت کرن وَأَيْكَزَ أَهْلَهُ بے اس پنیس ایالستی یمن 10 راتن تھاون بیدار ون تہی جوانن مزید محنت کرن یہ تہی ونیک تام اسو 5 کرن تہی شو اصل قومس ہاون نسا اس 10 شب بیداری منز پیش کرن ویل الحمدللہ پت کوتا اجر دی پروردگار ون چھ آمت یہ چھ عمل میان خاطر ات کوتا اجر دمبا یہ چھو پانس نش تھومت ذات پاک حضرت اللہ جل شان البت ون با اخ حدیث میں کن تھا جو تو توجہ یس مسلم کتاب السیام اسمت تچویت من سام یومن فی سبیل اللہ یم تہ منز تو مے منز اخ دو روز تھو رب سند وتہ منز تسن خاطر کم سن خاطر رب سن خاطر اکس دہس روزس کیا دیس انعام بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفہ اخ دو روز تھاون سید رٹس یہ روئی یت چت میں ربن کورمت روئی عطا تو چھو پتہ روئی کیاز او اتھس تذکر کرنا بنیادی طور چھ انسان سن پہچان کم ست روئی ست اویا ون ماسٹر جیس اویا ون خاوندس اویا ون تہ میں اگر کن سات خاندارین غلطی کرے اگر ژے شرارت کھژی ژے کورُتھ تٔمِس مار پیٹ
حلق مار پیٹ چھ کرنس اجازت امس بچس اگر ام غلطی کر مگر نہ ماسٹر جیس نہ مل صبس نہ ماجہ نہ بائیس نہ بین رویس لائنک اجازت کیازِ انسانی وجود من چھ روئی اوت سہ حصہ یس بناونس من پنن دست مبارک چھ پھرنومت ات پیٹ ذات پاک حضرت اللہ روئی بناونس من کم چھ دست مبارک پھرنومت پروردگارن اوے آو چت میں ون اگر ژٕ کُنہِ تہِ ساتہٕ کٲنٛسہِ کانٛہہ تہِ پام دِکھ رویس ٲسۍ نہٕ پام دِوان کینٛہہ یُس مکس منٛز رٮ۪واج اوس ییٚلہِ کٲنٛسہِ خانٛدارنہِ سۭتۍ گژھِ کُنہِ قٕسمُک تناز تتہِ اوس رٮ۪واج سُہ اوس تٔمِس ونان خانٛدارنہِ کبہ اللہ فی وجہک چٲنِس رویس کٔرِن بدصوٗرتی پروردگار ییٚلہِ یہِ منظر وٕچھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تِمو کوٚر سختی سان منع فرمووُکھ پننٮ۪ن خانٛدارنٮ۪ن متعلق ٲسۍزیو نہٕ یِم الفاظ بیان کران رویس متعلق نہ چھُ بدرت وننس اجازت نہ چھُ لاینس اجازت رۄب چھُ دپان اکھ دۄہ روزٕ تھایکھ اکھ دۄہ روزٕ یہ چون روے رٹہِ 70 ؤری مسافت دوٗر نارِ جہنم نش پروردگار ییٖتِس کالس 70 ؤرین پکہِ انسان کٔژن ؤرین 70 ؤرین کوٗتاہ پکہِ انسان کوٗتاہ پکہِ کٲشِر پٲٹھۍ نٮ۪صٕب کٔشیٖر وٕچھوا ییٚلہِ حظ 70 ؤرین کنٹِنیوٗ أسۍ پکو توتہِ ہٮ۪کو نٮ۪صٕب کٔشیٖر وٕچھِتھ ہٮ۪کوا نٮ۪صٕب کٔشیٖر ہٮ۪کو توتہِ وٕچھِتھ مٲنتو تُہۍ یُس اکھ دۄہ روزٕ چھُ تھاوان تٔمِس چھُ یوٗتاہ دوٗر تھاوان روے نارِ جہنم نِش ذاتِ پاکہِ حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ ژےٚ تہٕ مےٚ چھُ وننہٕ یِوان یہِ کیازِ چھُ اتھ یہِ اجر تہٕ ثواب یوٗتاہ بنیٲدی طور چھُ اتھ رٮ۪تس منٛز اللہ تعالیٰ ہن یِہوٚے قرآنِ مجیٖد نٲزِل رۄب چھُ دپان یِہوٚے قرآنِ مجیٖد چھُ تۄہہِ ؤری کِس ؤرِیس کتہِ پرُن گرس منٛز پرُن اگر یژھان چھُکھ میٲنِس گرس گوٚژھ نہٕ جادوٗ پورُن کینٛہہ میٲنِس گرس گوٚژھ روزُن سکوٗن میٲنِس گرس گوٚژھ روزُن قرار میٲنِس گرس گوٚژھ روزُن امُن میٲنِس گرس گوٚژھ روزُن شانتی میٲنِس گرس گوٚژھ روزٕنۍ برکت میٲنِس گرس گوٚژھ روزٕنۍ رۄب سٕنٛز رحمت شامل امہِ خٲطرٕ کیٛاہ چھُ کرُن پوٚز گوٚو تُہۍ چھُو گرن اندر مختلف چیٖزن ہُنٛد استعمال کرنہٕ پتہٕ پنُن پان دِوان سٮ۪ٹھاہ زیادٕ حساس تہٕ سنجیدٕ پیش کٔرِتھ امہِ سۭتۍ گژھِ ظٲہرن گرس اندر برکت سکوٗن رحمت میلہِ واریاہ چھِ تھاوان پننٮ۪ن پیٖر صٲبن ہٕنٛدۍ فوٹو تہِ اویزان تھاوان چھا کِنہٕ نہٕ گاڑٮ۪ن تہِ تھاوان پنٕنۍ پیٖر صٲبن ہٕنٛدۍ فوٹو اویزان واریاہ چھِ تھاوان پننٮ۪ن گرن اندر تعویٖز تہِ اویزان واریاہ چھِ تھاوان پننٮ۪ن دُکانن حروفِ مقطعات حروف مقطعات الف لام میم قاف ہا یا عین صاد یم ہی الفاظ تھاون پنن دکانن یم چاٹ اویزان دپن مے چھ ام سۭتۍ ووٚنمُت کٔمۍ تام دکانس کری برکت پروردگار مگر یہ سورُے چیز چھُ توہم پرستے اتھ چھنہٕ دیٖنس سۭتۍ وابستگی کینٛہہ مگر اگر ژٕ یژھان چھُکھ میٲنِس گرس گژھِ پزے برکت کرُن پروردگار سکوٗن دیُن پروردگار رحمت تھاوُن شامل پروردگار تیٚلہِ گژھکھ ژٕ پننِس گرس اندر معموٗل بناوُن ول بوز آز نسخہ ییٚمِس شک چھُ مےٚ چھُ کُس تام ستاوان مےٚ چھِ گرس اندر بٲژ گژھان نافرمان بٔنِتھ بٲژ گژھان ہنگہٕ منگہٕ بیمار زیٖن زیٖن گژھان بے برکتی رۄبا امہِ نِش نجات رۄبا زینن والٮ۪ن کر برکت مینن والٮ۪ن کر برکت تولن والٮ۪ن کر برکت خرچاون والٮ۪ن کر برکت نرِ مزوٗرن کر برکت عیال بارن کر برکت آمیٖن یا رب العالمیٖن تیٚلہِ چھُ علما دپان تیٚلہِ گژھِ گرس منٛز تھاوُن فجرٕ پتہٕ لٲزمی سورہ آلِ عمرانُک ٲخری رُکوٗ جٲری ٲخری رُکوٗ ییٚمِس شک آسہِ گرس منٛز مےٚ چھِ گرس اندر بے برکتی گژھان مےٚ چھِ گرس اندر مختلف معاملات تہٕ مسٲیل گیراو کران مےٚ چھِ زیٖن زیٖن بے برکتی گژھان تیٚلہِ گژھِ پرُن سورہ آلِ عمرانُک ٲخری رُکوٗ فجرٕ پتہٕ پننِس گرس اندر رۄب فرماوان گۄڈنِچ کٲم کٔرزیٚو ؤری کِس ؤرِیس یتلوٗنہ کِتاب اللہ
اللہ تعالیٰ سندے کتابی ہنز کرزو تلاوت وری کس وریس یمن لکن ربن کتاب کر عطا یتلونہو حق تلاوتہی پت کرخ امش تلاوت یوتا حق شک حق کوتا چھو تلاوت کرنس اشوانن پنس پانس میں کن تھوجو توجہ اش منہج سلف الصالح عملاون تا اپناون اش کتاب سنت سمجھن علی منہج سلف اہل حدیث اگر تو سمجھن آسے اہل حدیث شمانن کتاب سنت پنی ذہن نکی علی منہج سلف الصالح یہ پوٹی قرآن و حدیث چھ سمجھمت ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عثمان ذنورین رضی اللہ تعالیٰ علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ برابر آخری صحابی استاد یہ پوٹی صحابو چھ سمجھمت مگر قرآن مجید چھ 7 منزل کس منزل چھ 7 ات کیا 7 منزل تو اشوازا غور کرمت دراصل سن اسلاب زندگی مز معمول بنائت تم 7 دہن مز کرن اخ گردان 7 دہن مز کیا کرن یا تو ونن چھو ختم قرآن ختم قرآن تمن اس تیز قرآن مجید ست شگفت لگاو تم اس زز 3 پار پڑھن کی اس کس پار چھ پڑھن از قیام اللہ اسمس یہ لہذا اس شب چھ کرن زیاد خود زیاد پڑھو 4 رکو 5 رکو تی پڑھوا تی ہکو پڑھے یہ ون زیادہ پہم شوق والی آسن پتہ اس قاری رت 7 رکو تی پڑھتن 8 رکو تی پڑھتن حذیفہ بن یمان چھوانن رضی اللہ تعالیٰ مسلم شریف حدیث مبارک دپن ایک دو لوگ رات سن یہ قیام کرن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گو شوق بت کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ستی قیام بت رودس لڑ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتھی تکبیر تحریمہ کور دست مبارک گنڈک توز تسمیہ سورہ فاتح پڑھک تو ون کر یمو شروع فَابْتَتَحَ الْبَقَرَةِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کور سورہ بقرہ شروع میں گو پنی جائے خیال میں دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھن 7 آیات پت وسن رکوع ہس کچھ آیات پڑھن 7 پت وسن رکوع ہس یہ مو پڑھ سورہ بقرہ میں دو ون پڑھن سورہ بقرہ سورہ تو وسن رکوع ہس ام پت تل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سورہ بقرہ پت سورہ نساء کیا تو لوگ سورہ نساء میں تو پڑھن من سورہ نساء من تھوڑا تو ام پت وسن رکوع ہس سورہ نساء تی مکلو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام پت پھر واپس ام پت پڑھک سورہ آل عمران کیا پڑھک سورہ تو ایشہ میں ان کا فکر ترن تو آج گمت ذہنس میں سوال مولوی صاحب گوڑ چھو سورہ بقرہ پت چھو سورہ آل عمران پت چھو سورہ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھو اکس قیام اللیل اسمز گوڑ پڑھمت سورہ بقرہ پت پڑھمت سورہ نساء پت پڑھمت سورہ آل عمران انتل چھو مسل نیرن اگر کن ساتھ امام سبس ترتیب اسمز گئے ہور بون امام سب پڑھ گوڑنیت بنیم سور پت پر پیٹھم سور نچو سجدہ سہو دیون نچ نماز دہراوی نماز آئی برابر بہتر تو افضل گو ترتیب اگر کن ساتھ ترتیب اسمز گئے ہور بون نچو سجدہ سہو دیون نچ نماز دہراوی ادراو مسئلہ ون یوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ آل عمران تل میں دو امز پڑھن رکو جوڑا تو وشن ظاہرن ام پت رکو ہس سورہ آل عمران تی پڑھ برابر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو چھو پتہ یہ کوتا چھو سمن اکس رکت یہ چھو سمن سواد 5 پار سواد سمر رکع ام پت کو رکو میں دو رکو کرن وین سبحان ربی العظیم پڑھن 3 لٹ 5 لٹ 7 لٹ 10 لٹ 12 لٹ 14 لٹ 16 لٹ یہ دس کالس امام وقت دی کشیر منچی یہ کنسپٹ یہ چھ بس 3 لٹ پڑھن 3 لٹ علاو چھنی یہ پڑھنک رواج امیشی شخص صرف چھو 3 لٹ پڑھن یہ دس کالت سے امام دی ٹائم یوتہ وقت امام دی تی دس کالت سے کچھ پڑھن بلکہ کسی من شب کن دہن مز باقی دعاتی پڑھن سبحان ربی العظیم و بحمدہ
سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. فرماون رکوع کور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہاو برابر تیتس ٹائمس یتس ٹائمس کرت کر قیام کر سوادن پانچن برابر اوس پارن برابر رکوع سمی اللہ لمن حمدہ ام پت کرک بی قیام پرت تان گس واتن پنس جائے یہ گو ام پت رکوع مکمل. فرماون کھڑا بیٹھ تیتس کالس یتس کالس بی سواد پانچ پار یہن پڑھنا. ثم سجدہ ام پت کورک سجدہ مبارک تی کورک برابر مثل قیام ہی یتس کالس قیام کور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بنیادی طور چھنس قرآن مجید فکر ترن پت کن کی اوے واریا تھکاوٹ محسوس کرن. اس تو حرمین من وچھن تت لوگ کرن اش اش تم آسن سٹا اوش ہارن. تم کیازِ اوش آسن ہارن تمن پتہ آسن مولوی صاحب کیا برو کن پڑھن. یل اش قرآن مجید پڑھن اش کشیر اندر کیا بر صغیرس اندر میں کن تھو تھی توجہ کلکولیشن کرنا آم سروے کرنا آم بر صغیرس من 96% مسلمان. کس پرسنٹ؟ 96. ہت من 96 یمن پت کن فکرے تران مولوی صاحب کیا برو کن. یہ قرآن مجید ست سون حال. 91% مسلمان بر صغیرس من تم یمن 2024 تو 23 سروے یمن 23-24 تام اس قرآن مجید تگن صحیح تلفظ سان پڑھن. کس پرسنٹ؟ 91%. یعنی ہت من 91% مسلمان تم بر صغیرس من یمن ون تگن قرآن مجید صحیح تلفظ سان پڑھن. یم ون تہ قرآن مجید اللہ بچائن اللہ بچائن اللہ بچائن کمزور لہجس من پڑھن یمن پتہ گناہ کیا گو اخفا کیا گو اظہار کیا گو. ہوتی فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید وچ کات ہوتی فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم یتغن بالقرآن یسن گناہ کرت یسن تمو اصولو قرآن مجید پڑھ یمو اصولو یہ نازل کر ذات پاک حضرت اللہ جل شانہ فلیس منا. اللہ اکبر. تھوڑا کرزو غور سہ چھن میون امتی یمس نہ صحیح تگو قرآن مجید پڑھن. یہ کچھ فرماو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اوے جامع اہل حدیث ویجبیور استن جامع اہل حدیث شیرباغ استن مسجد شوکانی استن یا ایسے مسجد ابراہیم کھاسی ٹنگ استن یا زرپارہ مسجد استن پرک کنی مسجد من یہ پیغام اس دیون یم صبائی تو مسائی درسگاہ یہ کمپیٹیٹو ایگزام ہن کوالیفائی کرناون پنن اولاد ام خاطر چھک تمس پڑے پورس اندر ام خاطر چھک تمس راج باغس اندر ام خاطر چھک تمس کتہ حظ چنئی اندر ام خاطر چھک تمس ممبئی اندر کوچنگ کرناون. ممبئی شہن سوزن کوچنگ کرناون خاطر اکس لڑکس تو لڑکی پہ گھن 10 لچھ 15 لچھ 20 لچھ کوچنگ کرنس پہ خرچ. اصل گو سان اولادن کریم تھز کرسی عطا پروردگار. اس تم سات باغ گھن یل بوزن سون گوبر گو کمپیٹیٹو ایگزام کوالیفائی کرن سون گوبر بنو بڑ افسر سن کوڑ بنے بڑ افسر. اس تم سات خوش گھن اللہ تعالیٰ دین یمن سارے پڑھمتن لکھمتن رت روزگار یمن کرن حلال روزی عطا پروردگار. مگر سون ڈاکٹر تو انجینئر گژھِ تیُتھ آسن ییٚتہِ چھُ سلفی گوبر خطیب امس پہ کن دہ کم ویجبیارک ڈاکٹر ویجبیارک انجینئر ویجبیارک پروفیسر ویجبیارک لیکچرر ویجبیارک دکاندار ویجبیارک بزنس مین گوس ات قابل آسن سلفی گوبرس پہ کام. ڈاکٹر صاحب گوس دپن ولو بی گوس آز جمعہ پڑھناونس اندر کامیاب کامران نت اگر تیوت انجینئر اس معاف کرزو میں مولوی صاحبن دپ امس گزریو مول
مول تو بنوہس جناز پرناؤن ون تہ کشیر مز یہ رواج ون تہ مولوی صاحبن فون کرن مول گزریو جناز پڑھز مول گزریو جناز پڑھز جناز پڑھنے خاطر گوس آسن نیچو پانے مے کن تھیو توجہ جناز پڑھنے خاطر گوس نیچو آسن پانے تیار ام چھ انجینئرنگ کرنومت پنن اولاد انجینئرس گزریو مول یم منہجک تو جماعتک اخ مولوی صاحب نیوک جناز پرنے ام وچ انجینئر صاحب الگ تھلگ بہت ام ون انجینئر صاحب ژٕ کیازِ الگ بہت انجینئر صاحب روتا رہا ہمارے مولوی صاحب نے اس سے پوچھا کیوں روتے ہو کہا کہ اس والد صاحب نے میرے لیے بہت کیا لیکن آج مجھے اپنے اوپر افسوس ہو رہا ہے یعنی موجوب کیا ون یل ژٕ جناز پڑنائک مے چھ انجینئرنگ کرمز مگر مے چھن پتہ گۄڈنِکِس تکبیرس پتہ کیا چھ پڑھن دویمس تکبیرس پتہ کیا چھ پڑھن تریمس تکبیرس پتہ کیا چھ پڑھن اگر پتہ ویجبیرس مز 5 تکبیر پڑھو جنازس 6 تکبیر پڑھو جنازس 7 تکبیر پڑھو جنازس جواز چھو 7 تکبیرن ہم تہ ہکو جناز پڑھت 5 تکبیرن ہم تہ ہکو جناز پڑھت 6 تکبیراتن ہم تہ ہکو جناز پڑھت یہ کمس آسہ پتہ یم ات کتاب ست آسہ وفا کرمت یم ات ماہ رمضان نیرت تہ آسہ لول برمت یہ اسلام چھن صرف ماہ رمضانس تامتھ یوت کی سلف صالحین اس ماہ رمضان بغیر اسلامی طور دیون پنن ذات وفادار و وفاشار پیش کرت یہ کمزوری کشیر اندر بر صغیرس اندر تہ چھو مین کا فکر تارن تہ چھو دانا سلف صالحین اس ماہ رمضانس من درسی دیون توجہ تھوزیو سلف صالحین اس ماہ رمضانس اندر واز پڑھن ناز درس قرآن اس مز روزن ناز درس حدیث اس اندر تم اس بخاری تکرن بند مسلم تکرن بند ناز تم درس قرآن دیون کاتمز ماہ رمضان اس اندر تم اس انفرادی طور ساری قرآن مجید کس تلاوتس ترجمس تفسیرس مز دیون پنن ذات پیش کرت مگر میں کریو جمعیت اہل حدیث جموں کشمیر اس عرض میں دبیامس استیش سلف الصالحین ستی پنن پان رلاون اس مولوی صبن کیا چھو ماہ رمضان اس مز واریہ کام تھامس راتس گئی شب دوہس گئی اجتماع پت گو زکاة سمراون پت گو صدق خیرات وغیرہ 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 یہ کیا دلیل یہ علماء اس بیٹ ات پہ علماء ہو دبک اس مجبور دبک یہ 90% نماز باقی کہن ریتن آسن مسجد نش غیر حاضر توجہ تھوزو یہ اہم نقطہ فرماون 90% نماز آسن باقی کہن ریتن غیر حاضر ون بر صغیرس مز علماء ہو زونمت موقع غنیمت یہ سہ موقع یل قریباً 90% نماز مسجد شریفس اندر یم علماء غنیمت زانن یت مز کرو یمن درس قرآن مجلس پیش درس حدیث مجلس پیش واض تبلیغ مجلس پیش اگر اکوئی نفر تہ سدر اکس مجلس اندر یہ روز سانہ خاطر صدقہ جاریہ مگر مسجدن ہند یہ بہار گوس نہ روزن صرف ماہ رمضانس مز یوت کی آج 5 منٹ تو برونٹ کن قرآن مجید کھولن تو تلاوت کرن یہ کردار گوس روزن وری کس وریس امے خاطر جمعیت اہل حدیث ضلع اسلام آبادن اک سنگ میل کورمت تائی 2017 اندر اش 2017 من مہد الہدا لتعلیم البنات قومس کورمت عطا رب العالمین سند فضل و کرم ست یت مز ونیک تام مے کن تھوزو توجہ 2017 پہ ونیک تام مہد الہدا لتعلیم البنات مدرسۃ البنات پہ قومس اس دسمز 191 عالمہ پڑھو الحمدللہ کچھ دسمز 191 عالمہ یت مز ویج بیر چی کی سانہ بچی الحمدللہ بیش دسمز کی حافظہ یل تو وچھو اللہ تعالیٰ ہم یت ضلع سے شرف دیتمت
کوڑن ہن خاطر چھ حفظ کلاس ونکنس اس ہکن چلائت یہ قریباً 40 نیو کوڑیو چھ ایڈمیشن خاطر ونکنس داخل فارم تی برمت وائوا تی دیتمت ام پتہ رٹن تی دیتمت تو ونکس چھ تم انتظارس کروائے اس وار اس گسو حفظ کس کلاسس اندر پنن پان لبن ایڈمیشنس اندر ون چھ یہ مدرس اس مزید وسعتک تقاض کرن اتھن ہکن یم بچی سارے واتت کی یہ مدرس تہ تہ میں تقاض کرن یہ توئی پنن بچین چھو پنن بچن چھو وریس اندر الحمدللہ 10 لچھ روپیہ لاگن تک دیو امی مدرس خاطر وریس مز اک دو تو اوڑ دو دیوا نسل لوت گو انشاءاللہ اس تچ روزدار بیش اس شبس اندر تی نماز پرناون بیش اس دوہس اجتماعتن اندر تی آسن بیش اس زکاة خاطر تی نیارن اگر اس ونو تھکاوٹ چھت اس اس حقی پہمت تو چھو الحمدللہ یہ کام چھونو تہی پیون کین یتھ ریتس اندر زور پہم کریو انشاءاللہ دپیو انشاءاللہ 7.5 ساس چھ اوڑ دو 15 ساس چھ اک دو جامعہ اہل حدیث ویجبیرس اندر چھ افطار کر وقتس تہند خادم تہ دامن پہلاون قریباً گژھن 50 نفر کھڑا یم دپن اس دمو وریس مز پتہ 3 ریت دیتو 4 ریت دیتو 6 ریت دیتو اس دمو اکھ دو مدرسۃ البنات خاطر وریس اندر 15 ساس اس دمو اوڑ دو وچھو گۄڈنیُک نفر کس وت تھوٚد یُس دپہِ لیکھ حظ میانہِ آمدنی مز اوڑ دو تو اکھ دو امہِ مدرس خاطر وریس مز مختص انشاءاللہ وچھو گۄڈنیُک مسلمان کس گژھِ آز جامع اہل حدیث ویجبیرس اندر پانی محترم گئی کھڑا اشرف صاحب انس افضل صاحب گئی کھڑا طارق صاحب گئی کھڑا حمید صاحب گئی کھڑا الحمدللہ پانی محترم گئی کھڑا یمن سارنی کرب گزارش یمن برکن تشریف یم لکھناون پنن ناو تو پنن فون نمبر دن ایسی انشاءاللہ العزیز کیازِ اگر اخ لڑکی گئی تیار یہ گو اخ خاندان تیار اللہ تعالیٰ ہن چھ شرف دیتمت ویجبیرس گۄڈنِچ یونیورسٹی یس کشیر مز آسمت چھ سا کتہ ٲس یم انن انشاءاللہ افطار ووتا افطار یم انن برہ کن تشریف یمو یہ اخ دو اسون یم انن برہ کن تشریف رب کرو خیر و برکت اندر جائے اخ لکھنائن پنن ناو بیدن اس پنن فون نمبر پت یم سات یمن توفیق دی رب کائنات تم سات ہیکن یم ات اندر یہ پنن یہ رقم مختص کر اللہ تعالیٰ کرنیو قبول پنہ دربار بے کرنیو آفات بلیاتو نش نجات عطا ونی وت 5 نفر تھود ونی وت 5 نفر تھود میں ون 50 نفر وتھن تھود قریباً گژھن میں ات معاملس اندر ناو ہن بغیر کرب گزارش اگر تو میں مجبور کرو تیل ہم ناو میں سارنی پہ نظر کس کوتا وسط تھاون اللہ تعالیٰ ہن چھو تو یاری کرمس ساری مسلمان گژھن امہ خاطر انشاءاللہ برہ کن یون رب العالمین کرو پنس رحم کرمس اندر جائے پنس فضل و احسانس اندر جائے ساری مسلمان کرن ات اندر شمولیت تو انتظامیہ چھ گزارش صفن اندر تہ پھیرن انتظامی افراد امی مدرسۃ البنات خاطر رب کرو خارو برکت اندر جائے فضل احسان اندر جائے سارنی مسلمان کر کامیابی تو کامرانی اندر جائے یہ مسجد چھ ام المساجد میں کن تھویو توجہ یہ مسجد چھ ام المساجد یم تی ویجبیرس اندر تو ان پکس اندر مسجد بنے تمن تمام مسجدن ہز موج چھ جامع اہل حدیث بسم اللہ بج بہارا یمی پک چھ یہ الحمدللہ شروع گومت آج شیش خاص ٹنگس اندر زرپارس اندر یا گوروانس اندر مسجد لبن تو مستقبل قریبس اندر آسی ویجبیرس خوش خبری انشاءاللہ سنگ بنیاد تراو اس انشاءاللہ بابا نصیب الدین غازی سری پڑیو رحمت اللہ بابا نصیب الدین غازی ہاسپٹل کرو اس شروع انشاءاللہ بناون ویجبیرس اندر پڑیو الحمدللہ الحمدللہ
بابا نصیب الدین غازی تھو اس تک ناو بابا نصیب الدین غازی رحمت اللہ علیہ ہاسپٹل بناو اس زرپرس اندر یم زمینس 2 کنال 3 کنال قریباً اویلیبل تو مستقبل قریبس اندر گچ قوم امہ خاطر برہ کن یل زن ات سنگ بنیاد تراو بابا نصیب الدین غازی رحمت اللہ علیہ چیریٹی ہاسپٹل بناو یمہ علاقہ خاطر اس ونیک تام بنیومت چکی اگر اللہ تعالیٰ ہن یوچ تم دہ آسہ ویج بیرس انشاءاللہ العزیز سرسی دعوت ساری مسلمان تشریف ماہ رمضان پتہ اس پروگرام ات ہاسپٹلس انشاءاللہ سنگ بنیاد تراونچ رب العالمین کرن ات اندر اس پن معاونت عطا سن روزداری کرن قبول سان بزرگن کرن شفائی کاملہ شفائی دائمہ شفائی عاجلہ نبر کن اخ مسجد چھان پورا پلوان پہ واریہ کم تعداد اندر تت یمن تہ کرزو پن معاونت رب کرنو خیر و برکت اندر جائے فضل و احسانس اندر کرنو جائے اللہ تعالیٰ کرن یہ مسجد بناونس اندر یمو ابتدا پہ رول کورمت یت اندر واریہ مسلمان ونکس میں یتھس نظر چھن کی تمن سارے کرن اللہ تعالیٰ عزت و وقار عطا کی تمو مز بیمار تمن کرن شفائی عاجلہ شفائی دائمہ شفائی کاملہ گزرے رب کرنے قبر پرنور لحد کرنے پرنور یم ونکس خطیب محترم امام محترم انتظامیہ مسلین تو سارنی ولنو عزت و وقار دستار کامیابی تو کامرانی ہن دستار سن شب بیداری سن روزداری کرن قبول پروردگار افطار ہو تم نزدیک واتن لہذا انتظامی ایک نفر پھیرن یمو افتیاری اندر معاونت کرمس تمن کرن اللہ تعالیٰ امیک نعمل بدل عطا بے کرنے کامیابی کامرانی عطا ہمو غمو نش رچنے پروردگار کرنک اللہ تعالیٰ پنہ رحمت ست مالا مال و آخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.